Ko tā Paul Madgwick, kāore he wāhi pai atu i te Tai Poutini o te wai pounamu. I used to pester my grandparents for stories about, what things were like when they grew up. Yeah, I would listen to their stories and memories of growing up in an isolated pā. I tipu mai Madgwick I rimu I ngā tau whitu tekau, a I ako ia ki ngā hitori o te takiwā, nā ona kraua ia I whakaako. No te rangi nei I whakarewa ia I tētahi pukapuka e kia nei ko Poutini, te hitori Ngāi Tahu o te Tai Poutini. When Kupi travelled to Arahura in the Waka Matahauda, it was springtime and the lower reaches of the Arahura teemed with mata or whitebait. I started to learn and gather the whakapapa, and then that led to, again, more storytelling, and then I got a scholarship to do oral history, and so I got some of their stories on tape. One of the reasons why I wrote Poutini was because there wasn't anything. Our histories weren't being told. I pupua ke te whakaaro kia tuhia tētahi pukapuka I ona tau rua tekau. I came to learn that the history of Ngāti Māhaki was entwined with the history of Ngāti Waewae, and we're all Poutini Ngāi Tahu, but the histories was just so closely aligned, it needed something further. Nā, e noho whakaiti ana a Madgwick kia toro atu ngā hitori Māori ki te ao. I wanted the histories to be told correctly, but by us, and not by some Pākehā who would misinterpret our histories, as has happened too often. Kua tukuna te pukapuka a Poutini, te hitori Ngāi Tahu o te Tai Poutini, ki te ao. Shakayla Alapaki-Andrews, Tahu News. Ko te reo, te take.